Kusenenhle bathandekayo kumhlangano wamadokodo asesiyaphela aka 2021. Siyabonga uthando likaNkulunkulu olusihanqileyo ekuseni emini nantambama. Besihlanganela kusukela ekuseni izulu lakhetha ukuba phakathi kwethu. Ikakhulu uma sinaka ingongoma kumbe isiqubulo sethu esikhuluma ngokuthi ngingummeli kaKristu, ngiyinceku kaKristu, ngiligosa likaKristu. Kumele ngisukume ngihambe ngiyefakaza lokho iNkosi engenzele khona. Asikuhlanganiseni ngale indlela ngaphansi kwesiqubulo esesihleleke ngale indlela ethi yona Goqa Umkhono Wehovorosi ungene emsebenzini WeNkosi. Goqa Umkhono Wehovorosi ungene emsebenzini kaNkulunkulu. Sakhela kuleli verse eliyilo elinsika yokufunda kwethu imini lentambama zonke. Umsebenzi 1 uverse ngoka 8 ithi ngakho liza kwamkeliswa amandla esefikile umoya oyingcwele phezukwenu. Liza kuba ngofakazi bami eJerusalema, eJudea, eSamaria, kathi kanjalo nasemhlabeni wonke. Singakathandazi, ngifuna ukuthi ake sibuke lo umnakano olapha. Ungafunda messages, selected messages, book 2, page 120 and 121. Ellen G. White uthena ikhiye kumbe isongo eliyilo esingamukela ngalo amandla kaNkulunkulu mbamba, amandla kaNkulunkulu empilweni zethu ngumthandazo. Umthandazo unamandla okuletha impilo zethu enyaweni zikaJesu. Uma sesenyaweni zikaJesu, sesihleli kuJesu, umoya oyingcwele uyehla athole indawo phakathi kwethu, abe sesigabhela thina bese siholwa silawulwe ngaye kumbe nguye uNkulunkulu. Asisaziphileli sokuphila yena, ingqondo kaJesu iwesiphila ngaphakathi kwethu. Ngikhulele airport, uma ufunda ngezenqola moya kumbe ezendiza mtshina, kule ndawo ebaluleke kakhulu okuthiwa yi-tower control. I-tower control kulapho okunalo onguye olawula ukuhamba kwendiza mtshina, kuthiwa ngu-tower controller. Ungaze umbone umshayeli wenqola moya indiza mtshina efake amabhazi kanje, inqola moya yakhe leyana akalamandla okuyilawula engaphiwanga imvumo nesiqubulo nokusekela nokulaya kuka-tower controller. Nguye omnika i-6 grid reference ukuthi uyahamba northeast, uhamba kule i-altitude, and kungenzeka ukuthi zilahlane i-tower controller no pilot, indaba yonke iphelela khona lapho ngoba ilawulwa e-tower control. Bantwana bakaNkulunkulu, silawu indaba yokusindiswa, le ndaba yokufakaza ilawulwa ehofisini kamoya oyingcwele, nguye umnikazi wendaba. Inqola moya zanamhlanje sezingena kuloku igadget okuncane okuthiwa khona i-autopiloting button. Ungayipressa i-button leyo iyangena ku-autopiloting, iyakhona ukuzishayela ingene phakathi kweziphepho lezivunguvungu ngenxa yokuthi autopiloting button ixhumanisa netower. So ingasukuma lapha engikhona ize iyefika eCape Town kulezi vunguvungu kungasekho, ilawulwa i-tower control. Yikho esithi yena uIsaiah 30 verse 21, uma lihamba ngelizwi lami lingahlala ngakimi, liza kuzwa ilizwi lisuka ngakimi lisithi lingayi kwesokhohlo, lingayi kwesokunene, kodwa nansi indlela, ngoba silawulwa ngumoya oyingcwele. Awudingi kuya esikolo ukuba ngumfakazi kaJesu, awudingi kuba le mali, awudingi kuba lebhonga, awudingi kuba lezicathulo ezimnyama, awudingi kuba lama-farmer shoes, awudingi kuba lempabanga ezintathu ukuba ngumfakazi kaJesu. Ungamfakazela uJesu uma esethole indawo yokuhlala empilweni zakho. Yikho ilizwi lisithi lona liza kwamkeliswa amandla. Bengibuka enye yezilobo zase-America amavikila adlulileyo, bengibuka ama-helicopter, latest helicopter yabo, i-helicopter yokucina abayenzileyo, inesiqubu ungani ngama-jumbo jet awakithi, iyanelisa ukuhamba ngespeed ese 1000 kilometers per hour. Ngithe ngiyafunda ngaphansi ukuthi
isiqubu amandla la iwathatha ngaphi ngoba igijima at supersonic speed, but ke yona isisedlula i-supersonic speed, isihamba at hypersonic speed because isebenzisa amandla awe-rocket power, isebenzisa i-rocket power. Thina-ke bantwana bakaNkulunkulu singale kwe-hypersonic power, singale kwe-rocket power ngoba sisebenza ngamandla omnikazi ongulo oyisibizile. Sengathi sonke singazithoba ngakuye, sizakwenza umsebenzi omkhulu kakhulu. uJesu watsho njalo wathi uma lingakholwa ilizwi lami encwadini kaJohane lizakwenza le misebenzi emikhulu ukwedlula le engiyenzayo. Asithandazeni babothandekayo ngegama likaJesu, sicela ukufunda ngamandla obufakazi kungasomandla kuphela, amasu namakhono lendlela yakhona ivele siphiwa nguwe. Sibusiseke njengemfunda yakho, njengendlunkulu yase West Zimbabwe Conference, ukwenzela ukuthi bonke abantu bakho bathole isabelo esothando lwakho ilanga lingakatshoni, ngegama likaJesu umsindisi wethu, amen. Uthi Ellen G. White kule ncwadi ethi yona Reflecting Christ, upage 287, uthi manengi amasala abangazwisisiyo ukuthi ukubizwa kwabo babizelwe abazwisisi babizelwe umsebenzi, kanjalo babizele ukuthwala isiphambano. Njalo ubufakazi abalabo kuphela obokuthi babiziwe yikutholakala enkonzweni, ubufakazi abalabo ababuthembileyo yikuya enkonzweni ngosuku lwangesabatha lokuthi babizwa ngebizo lakhe umnikazi wesabatha onguJesu. Uthi yikho kodwa abakuthembileyo, ngaphandle kwalokho abalabo ubufakazi bokuthi bangamasabatha, ngoba amasala ukuthi ngabantu abalomthetho abawuphiweyo wokutshela abanye ukuthi inkosi iyeza masinyane. Wonke umuntu obizelwe emsebenzini emzimbeni kaKristu, wonke umuntu ongumKristu owakhelwe emzimbeni kaKristu ubizelwe kulokhu kukhanya ukuze akumemezele kuzo zonke izidalwa ngamathuba langendlela awatholayo, ukuze kungabi lo muntu ozasala engezwa. Liyakwazi ukuthi kuliqiniso ukuthi abanye bethu silapha enkonzweni ngenxa yokuthi sabizwa ngabathengisi bezingwalo, ama-literature evangelist, abafundisi bezingwalo. Abanye salethwa ngokubizwa enkonzweni sisezibhedlela ngokugula. I-amo ledokamo bangena ezibhedlela bahlabelela. Ngeke ngafika kwenye indawo ngisenza i-effort, ngathola omunye ubaba owayephuma ekufeni, ethi kwasekubizwe amadokotela angu-5 empilo, bonke bacindezela bacertifya ukuthi usefile right off. Uthi kwasekubuya udokotela wasi-6 wasesithi ake simnike 30 minutes. Uthi ngaso leso sikhathi uthi ngezwa ukuhlabelela engakaze ngikuzwe emhlabeni. Uthe uyaphaphama ngemva kwama-hours athile wezwa ukuthi amasabatha abehlabelela. Ngayahlangana laye ke kule indawo ye-effort, wathi ngiyamamukela uJesu njengenkosi lomsindisi. Abanye balahlekelwa yikufelwa, abanye beza kuKristu ngokufelwa, ngokududuzwa ngabazalwane. Abanye benu noma singeke safuna ukukukhuluma umkhona umuntu owawiswa yisambane samwisela emzini womuntu ongumsabatha. Umsabatha wamgezisa wambhanditsha, abanye sebebaleke bamchiya abegibele labo isambane. Ngumusa omkhulu wona lo. Abanye bangatsho ukuthi balapha ngenxa yokuthi uNkulunkulu wakhuluma labo ngamaphupho, but ubunengi bethu salethwa ngabangane. Mina ngingomunye wabantu abeza enkonzweni ngendonsela kamama. Umama nguye owathola umusa kuqala. Ubaba esaphila wayeyisangoma esilolaka, 66 cylinder sangoma esibhodla kunukuthuli. Kwesikhathi wayevuka ekuseni umuze ehlabela ingoma, umama kanjelanga ngiyamazi ubaba abhodle uzabona inyoka black and white iquma egomeni athi lingayichayi, ayithelele amabele athi abadala abazabe belapha ntambama. Ngomusa wenkosi ngokuya kwesikhathi ubaba eselele, umama wawuthola kahle umusa, waba lendonsela enkulu, but
abafowethu abangane bethu abangomakhelwane engangifunda lapha esikolo baba nendonsela enkulu yokungithandela uJesu. Abanengi bangafakaza ukuthi beza enkonzweni ngemisebenzi eyothando. Akhona abantu abathile abaletha sengani bayafoswa babanjwa ngamandla, but namhlanje bayambonga uNkulunkulu. Kathi-ke abanye bathola umusa kaNkulunkulu ngezikolo. Izikolo zakithi zenza umsebenzi omkhulu kakhulu. Ngicela ukukhuthaza bahlobo bami, ngicela ukukhuthaza abazalwane abathandekayo, wena waphiwa ithuba ngendlela uNkulunkulu akhetha ukuthi usindiswe ngayo. Nawe phana elinye ithuba. Ngafika kwenye indawo ngabona omunye uchurch elder owasebenzisa indlela engayisiyo, kodwa ke yagcina imzalele uthando lobuhlobo. Now ngisuka koBulawayo ngivakatshele ekhaya, bese ngisithi kumama, ngikhumbula ukuyabona uchurch elder ubani, ngithola uhlezi lompostoli bahlezi emfuleni uChangane bayaxoxa bathola amaBhayibheli. Uyangitshela uthi yena uchurch elder asinkani phela yena lo umuntu, kodwa usengcono ngoba ngelinye ilanga sathi senza iBhayibheli ngayivuthela impama inhlanekela ngamhlaba ebusweni ngathi ngiza kubulala ngegama leNkosi. Waphuma umungu lokwaba kanjalo, but ngokuya kwesikhathi bagcina behlobena. Ayisizo ndlela uJesu asibize ngazo. Ngizama ukuveza ukuthi phana abantu amathuba wonke uNkulunkulu angawendlala, uNkulunkulu uzakubafinyelela ngawo. uPeter wokuqala chapter 2 verse 9 to 11 ithi yona thina sisindisiwe, sithole umusa, sibizelwe enkazimulweni kaKristu ukuze sazise abanye ngesimanga somusa ukukhanya esikutholileyo. Simemeza njengomguwe othi umguwe inyoni le ethi yona ingabona kule nyoka kumbe ingabona kulo helwane okudla khona izinyoni, mhlawumbe zidla inkiwane kumbe zidla umkhiwa, ibisikhala ngendlela ethile bese zivaleka zonke bese zicatsha. Akula msabatha oza esabatheni mahala, ungadli isithebe mahala, akula mthandazo wokuthula mahala. Konke lokhu kungamakhono lendlela zikaNkulunkulu ezokuthi sithole amasu okumemezela ukuza kukaKristu. Kule mithetho engifisa ukuthi siyibuke lapha, principles to remember as Christ ambassadors. Imithethwana ebaluleke kangaka okumele siyikhumbule uma sifuna ukufinyelela kahle abantu ekubasebenzeleni. Number 1, ungazibona uhamba ekukhanyeni namhlanje, ekukhanyeni kwevangeli, awusadli ingulube, awusadli umadevu, awusadli okuzifeleyo, ususizwa ama-chunks emnandi, yazi ukuthi ukhona ukuhamba emnyameni. Ungabona usuthi ukhona olambileyo, ungabona wembethe ukhona ohamba nqunu, ungabona ulomthunzi ukhona ohleli ebaleni, ungabona unokuthula ukhona olengxabano ngaphakathi kwakhe, ungabona unomzali ukhona oyintandane, ungabona ushadile, wendile, uthethwe, uganile, uganiwe, ukhona ofelweyo, ungabona usemsebenzini uqhashiwe, ukhona oselahlekelwe ngumsebenzi, ungabona ukhululekile, ukhona oyisigqili, ungabona ulamathuba akuvelelayo, ukhona olahlekelwe ngamathuba, ungabona kakhulu njalo wena ulomusa wokuthola uJesu, ukhona ongakamtholi. Ngakho ke sebenzisa ithuba lakho lendonsela yakho yokumazi uJesu, udonsele abanye kuKristu uJesu. Uyakwazi yini mhlobo othandekayo ukuthi uJesu akalazo inyawo, wena uzinyawo zakhe? Uyakwazi ukuthi uJesu kalawo umlomo, wena ungumlomo wakhe? Sisebenzisa engingakhuluma ngakho okuthiwa yi-centripetal and the centrifugal evangelism, okutsho ukuthi impilo zethu azinambitheke, zikhone ukukhwabitha abantu bazizwe besizibunandi bokudonsa kwendonsela yakho. Yikho lasemabandleni ungahlali uhwaqile, madikoni lamadikonikazi lama-asha banini ngabantu abale perfume yokuhlangana loJesu, libe lomthelela omnandi ochitheka ungene phakathi kwabantu. Abantu bazibathi bona, hayi madoda ngiyabuya noma kanjani,
uma sesiphuma sithunyiwe phandle asambeni siye kuba ngumthelela omuhle. Sihlangana noJesu. uJesu kule incwadi esiza kuyifunda namhlanje sifunda uJesu owayele agenda ebalulekileyo. Wayekwazi uJesu akuvukelayo, wayekwazi uJesu akusebenzayo. Dinga isimilo sengqondo kaNkulunkulu ukuze wazi ukuthi uza kumsebenzela njani. Namhlanje sizakufunda uLuka chapter sizakufunda uMateyu 8 verse ngoka 28 kusiya ku 34. Siza kuyamisa njalo ingxoxo yethu ku Desire of Ages upage 350 lo page 351. Siza kufunda ezinye izicaphuno kanjalo. Ikhuluma ngokuthi uJesu walwisana ubusuku bonke lestorm lesiphepho. Uhamba ubusuku bonke abafundi bakhe bavuka bethithibele uJesu esekhuze ulwandle lwathula. Bambangala bangamhlanganisela imlomo ukuthi ngumuntu bani yenalo. Ngicela lingizwe kahle bathandekayo. Ephuma esikepeni uJesu ungena phakathi kwedolobha okuthiwa iGerasenes, idolobha labantu abangakhonzi, i-unentered area eyayingaphansi kwamadolobho angu-10 okuthiwa iDecapolis eyayibuswa ngamaGreek. Yindawo yamaheden kukomnyama ubambile. Ngitsho lo mthandazo wokuthula abawazi, isithebe isidlo senkosi abasazi. Ngwa uJesu uhlangana lamadoda amabili ayelolaka ethukuthele vuvukile khukhumele kangaka so. Amadoda ayilentshebe eziphotheke zabamnyama zasuka lapho zaba yellow zasuka lapho zaba yibrown ngenzondo enkulu. Udade kaWhite uthi yena isimo salamadoda sasisesabeka ebusweni babafundi okwedlula istorm kumbe isiphepho esezolo. Isimo esasisesabeka kakhulu okwenza ukuthi abafundi bakaJesu babaleka uma babebona lamadoda amabili ayetshengisa ukuthi aluma umlomo wangaphansi bebhubhudla amagwebu. Nxa babebheka uJesu nabafundi imimoya yomnyama yamadimoni yabuya ngolaka ikhankasa ukuthi iyenze laba bantu balahlekelwe ikuphila. Asikwenzeni ngalindlela. uJesu ebhekana lala amadoda kulezinto ezimbili ezibuhlungu uEllen G. White akhuluma ngazo. Uthi ebusweni bala madoda kwakungasela simo lestress yokuthi abantu laba balomfanekiso kaNkulunkulu ngenxa yokuthi isimo sabo sasesonakele sangcoliswa imoya yomnyama base befanana lendonsela kaSathane. Ngolimo olucacileyo uthi uEllen G. White base sebonakele okwedlula ngitsho lenyamazana zasendle. They looked even more than wild beast could become. Uma bebaleka abafundi bakaJesu amadoda la eza engasadlanga nkotshana zabantu bathi nxa besondela eduzane uJesu waphakamisa isandla asisebenzise izolo ebusuku ukuthulisa isiphepho. Wathi kulamadoda ukuthula kukaBaba akube phezukwena. Uma wayephakamisa ilizwi lakhe udade kaWhite uthi yena amandla lenkazimulo kaNkulunkulu emlonyeni kaJesu yangena phakathi kwengqondo ezimnyama ezase zile rusi zonakele sezilimele zalahleka lencingo zengqondo zabo zingasakhoni ukukhulumisana lokucommunicate ukuphila kwabo. Abese kubeka ngalindlela uEllen G. White athi yena uma uJesu ekhuluma njalo kungena ukukhanya kwasuka umnyama. Uma kungena ukukhanya kuthiwa bananzelela kancane kalufifi ukuthi lo okhulumayo ngumnikazi wempilo. Uma besiwa phansi ngamadolo masinyane okafika engqondweni zabo. Yeyeni bantu khumbulani phela isihloko sethu sithi thina singabameli bakaKristu.
siyizikhonzi zikaKristu, sizinceku kaKristu, singamagosa kaKristu, singofakazi kaKristu, sibizelwe ukuthi sibiza abanye bazemkhonza uJesu owadala izulu lomhlaba. Kuthiwa amadoda la kalufifi sebebonile ukuthi inkosana yokuphila bawa phansi ngamadolo, bathe bayavula imlomo yabo ukuthi bamemeze udumo lenkazimulo lokubonga ukukhululwa kwabo, ngoba kwaba yinqaba for the first time kwasa engqondweni. Ngokokuqala amehlo abona kahle, ngokokuqala indlebe zezwa kahle, ngokokuqala indebe zabo zafakaza ukuthi lo esihlangana laye nguyolamandla okuguqula impilo. Uthi Ellen G. White nxa bethi bayavula amazwi ukuthi bakhulume kanjalo, kuthiwa amadimoni agijima ngesiqubu sombane ayavala imlomo, kwasesenza ukuthi kukhulume wona kuqala amadimoni bona bangakhulumuze bakhonze uNkulunkulu. Abantu bavaliwe, abantu boniwe isono, abantu boniwe nguSathane. Inkazimulo kaJesu oyithweleyo empilweni ingaletha umahluko ebantwini abangazange bamazi ngitsho uJesu. Ngelinye ilanga siyafakaza, ngahamba lomdala umagwegwe umpofu, siyafakaza kwenye indawo sithola omunye umama othi yena wabanjwa inyoka egcinisiwe kumbe esisiwe emzini womngane wakhe. Wafika lapho ngenhlanhla embi, umama lo ngathi ungumthakathi wezigodo uyaloya ukubuhlungu. So uhamba ke ebusuku, lumntwana bayatheza inkuni, labantwana balapha, uthi wezwa enyathela olinye ulutho lwamthandela enyaweni. Uma lumthandela athi uyabheka wabona kuyinyoka, kodwa laba abanye ababhekileyo basebebona angathi liqhele. Uthi lumntwana, ngicela lingizwe kahle, ngaleyo ntambama endlini abalala khona inyoka lana yabalandela. Nxa ibalandela lapho ayelele khona, uthi yafika yahlupha, yashaya isivalo siwentiwe, yasibhoboza isivalo. Uthi ngaba lesibindi engakwaziyo ukuthi ngasithatha ngaphi, wathatha ihloka wasegamula linyoka angayaziyo ukuthi ngekabani kutheni. Uthe seyigamule linyoka, uthi kwase uvuleka umgodi ngaphansi kwakhe, uthi wawela wagamanxa waya phansi. Uthi nxa ewele gamanxa engena phakathi komgodi angakwazi ukuthi wawuvulwe yini, uthi wezwa esenjengomuntu obekela amaqanda enkukhu. Kwahle konakala lapho, bamthatha bamusa kuzangoma, bamusa kubapostoli, bamusa ngaphi langaphi. Yeyi bantu, ngicela lingizwe kahle la. Uthi yena labo abamtshela lokhu ukuthi into le izahlupha basebesithi bona sesimisile lolu hlupho lwakho, kodwa ngemva kwe-55 years, ungafika 55 years luyaqala lolu hlupho. Yakwazi ukwenzakala sihlangana laye thina lomdala umagwegwe esanda kwedlula i-55 years. Uthi lapho ke wayeseyisangoma esethwasa esesenza njani, uthi every evening inyoka le wayeyizwa iqala ukuhamba isukela enyaweni ingene emzimbeni wakhe, kwaze kwafika ngaleso sikhathi esafika ngaso ukuze kwenza le effort. Sathandaza, sazithoba phambi kaJehova, samncenga uNkulunkulu, sazwisisa futhi ukuthi thina le team yonke akekho uSathane emesaba ngaphandle kukaJesu. Ngaleso sizathu samfuqela lumama kuJesu, inkosi yamkhulula waba ngumuntu obhabhathiziweyo. Imimoya yomnyama isilwa isala ukuthi akhulule. Yikho kwenzakala kulamadoda nxa ehlangana loJesu, amadimoni athi lingakhulumi, asekhuluma wona amadimoni. Ungafunda uverse chapter 8 verse 29, ahlakhuluma lamadoda bathi bona, yeyi wena Jesu, yini ofuna ukuyenza ngathi njengona uyindodana kaNkulunkulu, uze ukuba usahlulele isikhathi sokuthonisa kwethu singakafiki na? Udade kaWhite uthi yena amadimoni ehluleka ukuspenda even 1 minute ebukhoneni bukaKristu, akabalala amadimoni azwisisa ukuthi ilanga le judgment ebusweni bukaJesu laselifikile.
asekhumbula embhalweni ukuthi ilanga le-judgment alikafiki. Yikho kwenza ukuthi bamcela uJesu bathi bona indaba uze sihlukumeza namhlanje ilanga le-judgment ngoba imimoya yomnyama ayihlali okukhona inkazimulo kaJesu. Uverse ngaka 31 ungafunda uLuka 8:31 ithi amadimoni amncenga uJesu athi yena mayuyu please sicela ukuthi ungasifaki phakathi kwentolongwa. Ama-translation akahle acela amadimoni ukuthi sicela futhi ungasivumeli lokuthi sisuke kuleli ilizwe, sifuna ukusebenzela lapha kuze kuyefika i-day of judgment. Ungafunda upage 351 uDesire of Ages ikhuluma njalo. Now uverse ngaka 31 okaLuka chapter 8 ithi asecela ke amadimoni athi wona sicela ukungena kwakulomhlambi wengulube esasingu-2000 esasidla utshani. Ancenga amadimoni athi Nkosi sicela ukuthi ingulube zibe njengesambuleni nje ukusivika kulaka lwakho ngoba ngeke sime sinjalo sinqunu phambi kobukhona bakho. Na kuthiwa kwaba le earthquake enkulu, kwaba le trauma, a mini earthquake. Amadimoni esuka ebantwini esiyangena emhlambini wengulube kwazama kwesabeka. Uthi Ellen G. White, there was a high level of panic on pigs. Ingulube zaqhaqhazela zathithibala zashaywa luvalo ngomsindo omkhulu zaphoseka olwandle zafela khona la. Ungafunda chapter 8 okaMateyu uverse ngaka 32 itsho njalo. Kungani amadimoni acela ukuthi ingulube zibe isiviko sazo? Isizatho yikuthi sin and the sinners cannot coexist in the presence of God. Akwenzakala angafika umsindisi, angafika umkhululi, inkululeko ifika manje. Banengi abamotshiweyo, banengi abadinga umsindisi. Akudingi wena mdala webandla, kudinga ukuthi ungahamba nalo ongumkhululi kanjalo abantu bayakhululeka. Kuthiwa umsindo omkhulu wokuqhaqhazela kwengulube lokuzamazama okwaba khona kwezwakala khashana, kwenza ukuthi abagcini bengulube babaleka ngokwesaba okukhulu. Bayabika kubanikazi babo, abaqhashi babo ukuthi lapha sokuzale lingwe angeke sibuyele besaba kakhulu. Can you imagine? Ingulube ezingu-2000 sezihambile, kuthiwa abanikazi bazo bafikelwa ukuthi sesilahlekelwe ngumnotho. Umuntu lo okuthiwa nguJesu owenzela into kumele asuke endaweni yokwamukela ukuthula kukaJesu lokukhululeka kwalo umuntu. La amadoda amabili bakhetha ukuthi uJesu ahambe ukuvikela inotho yabo. Bathe bayafika bathola indoda isigezekile, isihlanzekile, isilokuthula lokuphola ebusweni bukaJesu. Ungabona unamahlwayi, ungabona ulihlengandlebe, ungabona ulomsindo, ungabona ulodlakela, awukahlangani lo Jesu. Ngoba bonke abahlangene lo Jesu manqamu mathupha, izimilo zabo zilempilo kaJesu ethethe indawo ngaphakathi kwabo ukuze bazuze ukuthula. uJesu uyahlala, batholakale behlezi, bembathile, begqokile, bekamile, behlanzekile, begcwele umusa lokuthula ababengeke bawuthole ngitsho la kuSabhuku. Ukuthola kuLuka chapter 8 uverse ngaka 37 ithi yona idolobha kumbe iregion yonke, iprovince yonke yathi kuJesu akaphume. Ngifuna ukugcina ngalokho. uJesu uthe senze ubufakazi obunjalo wasesenza into emangalisayo eyiyo engibizelweyo, eyiyo oyibizelweyo. Ungafunda uMarko u5 uverse ngoka 19 esesukuma uJesu ukuthi angene esikepeni abuyele. Kuthi inhliziyo yalamadoda yanyakaza ngobukhona bukaJesu
kwakungasavumi ukuthi ngomzuzu odwa behlukane laye. Injongo lengqondo lezifiso zabo kwase kuyikumlandela. uJesu waguqula kibo ngephimbo elipholileyo elilothando, elokubathuma, elokubenza ukuthi babe ngabameli, babe ngama-ambassadors, babe ngamagosa, babe zinceku, babe ngabaphathi bemfihlakalo yomusa. Wasesithi kibo kuverse 19, go home to your friends. Hambani ekhaya kubahlobo benu labangani benu liyabatshela izinto ezinkulu uNkulunkulu azenze kini. Bantwana bakaNkulunkulu, akekho noyedwa phakathi kwethu onobufakazi bempilo egcweleyo lephuphuma uthando engakahlangani loJesu. Ngicela ukulimema bahlobo abathandekayo, xumanisani abantu loJesu. Lingaxhumanisi abantu lama programs lezinhlelo, bazaphuma bonakele bomile belambela ukulunga bengahlangananga lomnikazi wabo. uJohane uqala chapter 5 verse 12 ithi yona, lo olayo indodana kaNkulunkulu ulakho ukuphila, kodwa ongelayo akalakho ukuphila, ngesizathu sokuthi bonke ubufakazi bungumphumela wokuhlangana loJesu njengeNkosi lomsindisi. Awulabo ubufakazi mzalwane uthi kuyakusinda izaba esikhulume ngazo zonke ziyimbangela yokungahlangani loJesu. Angenza ulutho ngaphakathi kwakho uJesu, uzafanana lalo umfana engikhuluma la ebhasini kaTenda, isibhuku esathi go ye therefore, ngoba ukuphuphuma kwempilo kaJesu kuvele kuzaba yikho okuzakusanisela. Ngifuna ukuvala ngalamazwi kulabofakazi abathathu, 3 types of witnesses. Oqala kuthiwa yi-eye witness. uPeter wesibili chapter 1 verse 16 uthi yena, thina asizange silandele inganekwane ezelukwe kahle, asizange silandele inganekwane ezixoxwayo ezimiswe kahle, kodwa silitshelile ngenkazimulo kaJesu Kristu olamandla, ngoba thina singofakazi bamandla akhe. Wonke umuntu ohlangane noKristu, impilo yakho ingathintana noKristu. Uthando lukaJesu, ukuzinza kwempilo kamoya oyingcwele, uba yi-eye witness. Ubufakazi bakho buyathinta abantu. Umfakazi wesibili kuthiwa yi-ear witness, labo abezwe ngendlebe. Ungafunda umsebenzi Acts chapter 4 verse 20 uthi yena, asizukuthula ukukhuluma ngalo leli gama, langala amandla, langalo uKristu, siza kukhuluma ngaye njalo ngoba sabona ngamehlo, sezwa amandla empilo enkazimulo yalo ozelo yedwa. Isicelo namhlanje ukuthi lokho kubonileyo, lokho okuzwileyo yikho ongafakaza ngakho. Asithandazeleni phezu kwala amazwi. uDesire of Ages upage 352 uthi yena, ngenkazimulo enkulu langomdlandla wobukhona bukaKristu ezimilweni zabo lasebusweni babo, sebegcwelwe ibukhona bukaNkulunkulu, impilo zabo seziguqukile. Kuthiwa bangena lamadoda, omunye wabhoda ngapha, bangena i-Decapolis yonke njengama-missionaries akuqala, njengabameli bakuqala, njengenceku zakuqala, njengamagosa akuqala, njengabomaqhuzu bakuqala. Bangena bengani balamahlwayi, bechaphazela begcwele uthando lukaJesu. Yeyeni bantu, akelingizwe kahle, laba bantu babengelayo inkambo yabafundi bakaJesu abangu-12, kodwa ababelakho kwakuyibufakazi bamandla kaJesu atshintsha isimilo. Ngithi kithi bantwana bakaNkulunkulu namhlanje emini, awudingi kuba ngumfundisi, awudingi kuya esolusi, awudingi kuya ecollege
kodwa ubukhona kokudepha bobufakazi bokuthintana kwakho lempilo lokuguquka kwempilo yakho yikho okumele kube yibufakazi bakho. Yeyi madoda, kuthiwa ubufakazi bempilo abasebeyitholile le ndonsela yabo yafika yathatha amatafula abhewukileyo yawavusa amakahle. Ubuncane bolwazi lwakho ngenkambo yesiKristu akutsho lutho. Omunye umuntu angathinteka aguquke ibukhona besimilo sikaJesu. Kule ikuseni ngiyakucela mhlobo wami othandekayo, ngicela ukukumema, ngicela ukukunxusa. Hamba kubangani bakho, hamba kumalunga emuli. Bangaki abazukulu, bangaki abazawakho, bangaki okhulu, bangaki ogogo, bangaki abanakwenu ngekhaya abangelaye uJesu ungadala umahluko empilweni zabo. Baza kutsho ngosuku lokuphela baguqukele ngakuwe bathi bona, ngiyabonga mzalwane, nguwe owanginxusa yikho ngilapha. Sengathi kuphuphuma kothando lukaJesu njengabameli bakhe siyavuma sithi thina siza kuhamba siyemsebenzela uJesu. Cha ngawethu amandla, kodwa ngamandla kaMoya oyingcwele asithandazeni. Baba othandekayo, ngegama leNkosi uJesu siyazinikela njalo ngakuwe ngakule ekuseni. Siyabonga kakhulu ngobufakazi babazalwane elizwini lakho abathintwa impilo kaKristu, baphila impilo sebehlaba imkhosi, kungasela ama-bridge, kungasela ama-barriers abavimbelayo ukufakaza umusa wakho. Iyenza ngamabomo uNkulunkulu under i-COVID situation. uJesu akenze ibandla engeke lizenzele khona. Ukuxhaphazela kothando kwempilo kaJesu ngaphakathi kwethu kakuphuphume kakhulu, ukwenzela ukuthi noma sile migoqo ye-COVID-19, COVID regulations, bakhona esithintana nabo, esihlalelana nabo, abanye sithintana labo ngabafoni. Asibatshele ukuthi nganginje kodwa senginje ngobufakazi bomusa kaJesu ozamasinyane. Lokhu sikucela ngoJesu ophendula imthandazo. Amen. Jesu ebiza mubano zosebenza amasimu avuthiwe mubano talisungu inkosi iyamemeza nakumvuzo Ibu
WeNkosi